Bonke abantu abatshalayo bayavuna. Bunqopha kuNdebele TV ehlelweni Abavuni ngiyakwamukela mbukeli. Mina ngingu Emerly Ndala akhe sibone bonyana namhlanje ngisiphi isithekeli siniphathele sona. Magang, hola nja yami. Emerly bukelile le movie ayisolo. Usebhizi tu nja yami. Ntwana, umbonile lo athikile uhoti kanjani? Sinamntana uhoti boy. Yabona niyathoma manje. Senibhizi ngikhuluma ngabantu base TV. Thingi intshele mfana ngabe uthiki nje mfana. Tshela ngama top dogs wakhona manje mfana. Tshela ngama top dogs wakhona number 1 mfana ngitshela ngoLindiwe mfana uphethela ekhaya. Hayi boy. Ulindiwe. Ulindiwe. Phela ulindiwe ntwana uyalahla la ikasi. Uyolahla. Afuna uthini? Hayi wena ungazongitshela ukuthi ulindiwe uyalahla. Phela lo athikile lo nguyobusako la ikasi. Thini mara wena? Uyobusako la ikasi wena webhizi la peperper ulindiwe uyalahla. Lindiwe ulahla kanjani ngoba uyazi ukuthi ulindiwe akathomi mfana. Yakuvela kulisa straight umfowethu mfana bakubona endleleni. Manje sewuthi uyachoma manje. Neplan njani? Yazi ukuthi ufuna njani? Ufuna ukuthi umbhemele uvele so. Phela nomntana ukhulela la kithi. Yena mele atshele ungasokhwa. Yabona mfana bangasokulahla wena. Phela cost utheleke down ukintsamo. Uyazi abothikile abaqoma amajita abhema intsamo. Yilezi esimanyisa ke emajiteni. So, wena unazama. Manje mina ngingangeni. Phela ukhohlwe ngalothikile. Ngingangeni la. Angeke kancane nokurofa nawe nje yami. Just phela mina ngikuphiya sagethi isopayisi. Nemfana fela boy. Sisangazi sitholaphi. Ayawustova phi? Le inyawube njani? Sure. Ah mfana oshaya ngathoma la shenga. Maza waphem. Hayi mfana uyitha wena. Mfana withokho sana. Uthikile amahot. Stop si hot. Awuyitha chaya. Ayoba boy. Ayoba Into ehle iyakarisa ekarisako yona iyabuka njengombana senibonile isithekeli sethu selanga simlingisi ngumxolisi Louse Mtsweni. Mxolisi ngiyakwamukela ehlelweni Abavuni. Ngithokoze mama. Akhe usitshele bonyana umxolisi ngubani kuhle kuhle. Okay, umxolisi ngoLouse ngwamtsweni ukhulele ngebhondweni ulabele thonga khona. Then kwaba ukukhula kwakhe wayokuhlala ngeVezibuhle makasuke eVezibuhle okugcina siyahlala ngeKwaga Fontaine. Akhe sibuyele emva ke uthome kuphi ukufunda bewafinyelela kuphi? Okay, i-primary ngiyenze ebuhle bomfundo. Then high school ngacomplete la eVezibuhle high. Then yekuphelela. Okay, akhe usixoxele bonyana njengombana umlingisi ithando lakho lokulingisa lisukele kuphi? Ya sesomkhulu bengumuntu nokudlala ibhola mina kuhle. Ya sekwaba into yokuthi ngidoswa ngani la ngelinye athi uchodela abantu stage ngisahlala ngebhondweni. Kwaba khamba kwami naye sa stage sa performa kayi1. Then lelo thando lelo lathoma neklapho bekusese semncane bami. Then khamba ngangenela ama stage play wakwaNdlovu yase yathoma nejalo yona. Mfana samkhumbula lo mntwana engambambe ephathini ka sister mfana. Sister mfana. Tona samkhumbula lo thikile boy. Ungangitsheli ngalothikile lo. Angakubeka fandi 11 ukuthi enhleke sikhipheni boy. Vaya zakhiphana enhleke ntwana. Mfana. Sisuke manje ephathini ka sister boy. Esibari boy. The same day vela after party vela. Yeah. Sisuke sithi asibase emphantshini. Basakho boy. Ngeluhlala wena. Sifika kwesami mfana. Yeah boy. Sidlale ngomezi. Ayi ndala sihlala mfana sihlala. Yeah umntwana phethe ntuka mfana. Eko top. Mfana ngeluhlala. Uzo manje. Yeah. Sidlale sifika isikhathi sokuthi manje singene ukugini. Hayi boy. Isumntwana nje. Esphiwe cela ikhondom. Ikhondom. Silinga kanjani nje? Mntwana wathunana wena. Mfana ngijump fast ngijump ngithi ngiyabheka. Yeah. Ngingatholi next condom erumini ntwana. Ntwana wayibo ngabiki incosi yasedladleni la. Izwa boy ithi ukutshela. Ngile erumini lentwana ne. Mangene erumini lentwana class intwana yikho ne. Ithi ngibheka ama condom. Ngiyabheka amalayini mfana uphela. Class ngiyaphaka next condom erumini lentwana. Next intwana mangibuye jo. Ngibuye erumini thola le cherry sekambethe mfana.
Seka-grand sekambethe mfana. Sekakhithile Sekalungisa nenhluthu umntana. Bathi sikhipha Ngidinge kakhulu mfana. Ungitshela ukuthi bamfunele khaba ithi nje. Just imagine nje. Dona ungakhawatheki. Ngizongenzani mina isiphiwe liza mfana. Manqoba. Ngithi ngamgoca lo mntwana ngithi fange mfana nalo mntwana uyacina mfana. Ungitshela into enye mfana engayizwisisi yazi. Ungitshela ukuthi asiphiwe lento ayibaleki nakusasa uzoyithola. Mara ntwana this thing ayibaleki mfana. Balekuthola uzotheleka. Bazongitshela ukuthi lento ayibaleki nakusasa uzokuthola. Ntwana stressless mara anyway so shuna umnyeni. Anyway mfana zikhipha. Mxolisi akhe usiqoqele bonyana ngimaphi ama production osebenze nawo. Okay, kuma production ngithome ngasebenza neVusmu Media. Bebangcaste ukuba yi-actor bengisigebengu lapho. I-production engithomekile. After lokho then kwaba ukuthi nami lela thando lokubhala belivele likhona from kwakade. Ngabhala imovie ngiyami ibhalwe. Okay. After lokho ngabhala imovie engiyami bibizwa ngeSchool Holiday. Bengi-writer and ngi-director leyo. Okay. Leyo movie ngayishuta ne-Fist of Fire production. Okay. Then after lokho kwaba khamba kwesikhathi khamba kufunda. Then kwaba ukuthi ngisengiyobereka neMbalenhle Media. Sashuta 2 yama movie ngisebenza nawo. Then ngakusebenza ne-Night Walk film bengi-director nakhona. Ngawubereka ne-PM production. Ngabe ngi-writer and also ngi-director nakibo. Okay. So ukudirector kuvele kukhona khona lapho. Yeah, but hey, asese ezinye sizifunda ngendlela. Okay. Yeah, the more nawe ubhizi uchuta uyafunda ezinye izinto uyabona ukuthi lokwenziwa so barapati ngizokuthokoza kakhulu kuMbalenhle Media nakhona because of the directing khulu ngifundile le production. Okay. Yeah. Akhe sithengise sizokubuya. Okay. Sisayintolo. Namhlanje sisiliphathele itopic ethi ex-lover. So nanomntwana ke awukwazi ukukhatha all ties. Friend with benefits mina ngifela ngathi umuntu ojwayelene naye uclose naye uspend maybe isikhathi naye mara kunezinye izinto enizenzako thina abanye singazazi zaziwa nginethu ama benefits lawo tsela noma benefits sexually or financially mara kunezinto esingazaziko ezenzakala okuningi ukudlula lokho. If nihlukene nilo another person angisibona isidingo sokuthi kumele nifonelane, kumele nikhomentelane nokuthi nivakashelane. Utate. Bese ama-cost ke it's obvious man. Ama-cost ngoba nguwe sokana ufuna utate loyo, ufuna ukumkhipha ama-cost vana cover lisokana. In most cases, into benefit wako financially and sexually. Bahlakaniphile, believe me, they're so wise. Ngendlela ukuthi akayikhuluma into akayiresearch. Uyayiresearcha naketa bese abe nelwazi. Lakafika kuwe angathi wenza into afuna ukuyenza wamjikela uyalila nakafuna ku police station. Mbukeli asikhumbule bonyana abalingisi banokuhlangabezana nezimo ezifana nokuthi abalingani babo bangavumi ukuthi baloko bavela kuma TVs ngombana bacabanga ukuthi kunezinto abazenza keziphuma endleleni. Mxolisi, akusixoxele bonyana unaye yena umuntu. Ya sesiyena uyafuneka yena. Ngiyavuma. Umbuzo uthi naye na. Uyafuneka. Ayi sesiwanje umuntu akekho yena. Ngisesendoda esazijamele uyawuqala. Then ukhe waba nama challenges mhlambe ukuthi mhlambe kube nomuntu ozwana naye then angathandisisi into yenzako nofana nibe nokurarana ngebanga lokulingisa. Ngibe nenhlanhla mina sesi umuntu ebengihlala naye bekabhizi ku-industry bengibhizi kiyo. Okay. Bengingana ama difficulties ukuthi wayecabuza uzibani wayewenza inini naye bekuyinto ebekayenza. Okay. Bengasi angeke ngayikhulumela too much ukuthi mina ngihlangene nalezo nkinga lezo. Yeah. Then ngaphandle kokulingisa ngiziphi izinto othanda ukuzenza? Ngisithandela umvumo sesomkhulu.
bese emvumeni ngimhlobo muni womvumo othandako nabantu bathandako kilo mvumo ya sesingithandela hip hop mina masigase siyibuyise ekhaya sithi ngubani omthandako la eSouth Africa ngatsho ngithulilo sokanela lifike kuhle lona bese masiphumela ngaphandle ngale ngimuntu no Drake ya gimi ke loyo ngilabo abavumi oceda ukubabana ingoma ozithandako kibo ngengiziphi kulilo bengithanda ingoma nasi ifengwana sisomkhulu ya yona bengizwa kuhle then ku Drake bekuyi headline okay yeah banengi abantu abahleliko emakhaya ebabukeleko ngalesi sikhathi ebangathanda ukufika la wena sele ukhona ungathanda ukuthini kibo engakutsho mina ukuthi ngena ku media ngoba uyithanda kunentonyana yokuthi abantu abaningi bangena ku media ngoba bangenele publicity ukuthi mina ngifuna ukubona ema TV ngifuna ukwenzani ene kunezinto eziningi ezenzakalako behind the scene ezingakwenza ukuthi nawe ugcine solisile lento leyo iya ku media ngoba uyithanda that's the only thing engayitsho izwakele siyathokoza ukuba nawe ehlelweni Mxolisi ungabhudangi ulale budanga uvuke usebenze ayisele afunani awona ukuthi semsebenzini la manje siniswa kwakungena ngani yebo ngeke sibuliveki isona ngizomtshela ngokushini ngikhuluma manje manje usizana Mtsweni obulela kwakho usizana Mtsweni wenzani hey baba ungamlada ngizongitshela ingabale kade ngiyamanje ngisenesoka manje baba bona lo ngiyenzene indaba kamkami uzongitshela ngokusindiswa nje wena Nkosi uyachumayeza siphelele sisindisiwe kuluka manje ngikhipha konke ngaphakathi kimi ngoba ngikwazi kuluka iminyaka seyibili khona uzongitshela ngami nje wena kuluka uyangincela ngivela phezulu ukuphona bengithethe ngakho kuluka kanje kama usiza wena usiza nokuthi ngami wena wemala Bamphula imbaba zakabuza Hey. And then? Kwenzakalani? Wena vangile? Ngani kwenzakalani wena mfo? Ufuna ndawo wethu? Ngivume ntombi nami la ngibuza njani? Intombi yakho. Intombi kabantwana. Intombi yakho. Wena uyangazi wena? Angikwazi. Ngikwazi la.